بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Puas amban kepemujiku tuju Allah serta kepanalawatku si junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Delu tukbal tebi pagsaram syukuri insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya kita bi pinek kesua ini si panagnaan kesua tadi dalam perang. Kisedueh namban kaam kilaleku kisendueh ni samban kaam kue baha usia aku peluehan ni. Demikian aku lei mian baha urusan hatu mian luek kule sikam. Cuma gua mian kue ne tesubahatin dokter nuarta kalitin bang alinen yene pagtuntut ilmu sali ru amban menoin duktinoanin ini ne tempat ini ne oras asal dinakge kita pena buku tajeb bang me yene me tempat atau akan oras ya lei hadis atau akan parman ngalang kita dinakge kita magpangaji lai nabuku tante sabi na sumawa wang puas amban ni dape kewe sambat-sambat wahab lei ultimu binatang asal dinaknajir kita dulu pendem buah kaul duman hadis sumawa kaul amban aqwal ulama pene utlubul ilma walau kana min fami hayawan. Nuntut ke penne ilmu bisa bepenne kene annen amban nya andelem behe binatang. Amban delem behe binatang. Menjadi aku tuh asal kehunitan kumana-malan. Kehunitan kumana-malan biati aku kueste pinebetan si terewahugani apa ngalap-ngalap ku bisan ku ahat-ahat. Bisan ku ahat-ahat. Nia kitab pemurung de aku kimat bahasa salah sai tebi. Ieu seleu ini asal pepturan kuni ga mone. Ko hadja sagut duk mian tekoyo-koyoku ieu na bakas tinagnaan mian manalasay kitab li. Manalasay kitab li. Napenku si demua guru teu pi naku hadja bilang pagkeswa tapi dok bilang mian yene peg suwi tebi bilang peg meeting tebi peg duman duisa pitu me magmaksiat coba gua pitu yene magpangajiru amanen pitu yene tiaku siderluan bi dok tiaku pagkeswa sikam elo itu duman itu para noan kaam cuma gua asal kan tak banyak keswa kaam aja. Menjadi bang pegbisarahan ilmu gene ku ngeddo amban me bisara sini bang sini. Cuma gua derek ne kita hak bicara Allah Subhanahu wa taala dalam Quran alhamdulillah. Rasulin dayahan. Rasulin banis manamal andani. Rasulin banis manamal bulakan ni. Tanda nin te subahat cidem buah habis magsadak ka due wad ini kome lehak genelan antara due punu penno ili we kambing. Ini hinang Rasulullahin si Gazwa Hunain pagnapakan miaan pemurung ne si mea miskin. Yene kemon kambing
dia melihat doi kayunya. Dayahan. Ubus bangsahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kawasehan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sapag sakay ka ayatin gaya dinakma kutamba si anda, gaya dinakma kutamba si miaan alata, gaya dinakma kutamba si kawasi, gaya dinakma kutamba dinak piniluha pinamba bulakan din. Sumaguwa ini dinak Allah subhanahu wa ta'alahin wa qur rabbi zidni ilma. Magpain kayo o Muhammad, mag-aka kayo o Muhammad, gendua kayo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Tuhanku, tambahan pe yen ilmu pemurunut ako. Masya Allah. Sino dinak mama ko tambali? Yene si iye peturun Quran. Sino dinak mama ko tambali? Yene bisarana ni mismo ilmuin. Sa pagtawad tek kadakin dinak makunamba ilmu ke amman Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Na mungkin coba sa aku, mungkin coba sa kita bi. Bang petek kabisan ko bahi batang lahing alipin. Terduktul tebigay bisan kelele tebi. Mungkin coba sa bang iyakan. Gepetan tu petes mag-aram. Gepetan tu petes masakuran. Gepetan tu petes masagani abaris ne ubus. Lusi me lahat tes me basilan. Bang petek ka tigas-tigas. Bang petek ka lahag hadja bang niya pagkriminalan. Ubus bang pebisaranu iya mete uhin. Rasul sallallahu alaihi wasallam hati dina namba ilmu. Jadi niramban me yene me kalabdiahan cinduele sa ayat me an hadja mararahine sikite ni kemon bangsa ingin hedja ilmu yene inajan ini. Sampai misa Allah Ta'ala hinsi ayat ne dan kepak daram takelete bi duk egen yene inin mekepieng kitehin. Bin Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dinangkat penne Allah Ta'ala yene me keurungan ilmu amban kaam yarfa'illahu alladhina amanu yene me amag paracaya amban kaam walladhina utul ilm duk yene me siye keurungan ilmu darajat yene selangkeu-langkeu ne darajat. Pene ilmu lugahin miaan tek ka darajatin nakira nakira bang bakas tek ka ma'rifah ad-darajat hati ne niya alif lam ne niya le asal tertentu miaan dembuar kalangkewanten yene me atege pamati sumabuwa tek ka nakira darajat yupidul umum maananen antag-antag tepetep pad atege pamhatihin iya binantuhin duk iya pinalangkewi tepetep pad si politician atege ilmu ru pinalangkewi tumep pad si adayahan atege ilmu ru pinalangkewi tumep pad si ine ne peneparan nuye atege ilmu iene pinalangkewi amban entek ka darajat i si dunya sedin amban elo akhirat i isa amban yene parman kerwenen duman ke atege panghatihin tebilang amban me amag parat saya Allah Ta'ala makajari magpain dalam Quran yarfa'illahu alladhina amanu minkum darajat dinangkat ya Allah me amag parat saya amban kaamin salangkeu-langkeu ni darajat dokemon bayo an darajat pegge me atege panghatihin tebilang ni amban tamanan haget pamarat sayanin mana nen si kalimat amanu lape ni selai uruan te kami salam bae ben Allah Ta'ala si ayat si suratu inna anzalna si suratul qadar tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim
Peturun pe inne me malaikatin sisange Lailatul Qadar lei waruhu du si Jibril. Mana ruhin nan si Jibril. Izin amban yene Allah magparihala si sihir. Tilew kun nan si duman si Jibril amban malaikat. Nah ni alasat cambat Arabin si Jibril asal peggokan sin kemon malaikat. Sa way Allahin magpain. Peturun malaikatin duk si Jibril. Bumararahin men hajja peturun malaikatin pegelapi ni si Jibril amban malaikat. Gai ni alai maksudnya sedih melainkan kue kahantang pengelingan teh pesong mea amban dewaan lu duk sika bang masih pegkawinan. Namang tinutut we sikap duman ke aa. Kapitanin duman aa. Arusa we pinabidda amban amek kali. Sabab pangalan kyo dah. Tenubi pasti nah pangalan kyo darajat yene peggokan. Lemikian si ayat Allah pinabidda si Jibril amban kemon malaikat tanda pemehedje ni pinabidda me ATG ilmu in amban kemon amang percaya sebab pemehedje Allah Ta'ala sini ATG ilmu. Nah miaan bentuk kue me salah sayan ini ayat tisubahatnya. Nah lasya sempat me Arab itu gak tedna pegdorwe innama yakhshallah min ibadihi ulama. Samatan ne tamanan tinalew ne si Allah Ta'ala ini me ipun ne ulama. Sa pe tamanan haget ne pamaratcaya ne. Sa pe ini pinabidda ambang me magparatcaya sinduere. Gak niya maksudnya le sedih melainkan pinadangkat yene mea taga panghati. Namananen yene kam ko itule metu utu kita binekemon palemon penedi kunduk rugi mian lan ke derajat tebilei gene kita biman mian me makapaki misarane we lang ke derajat tenbi yene amban me amin ge untuk pengaji lagi asal niya tertentu ayat Allah Ta'ala makaka yene ko sitine ini naubus mian weited kalagihan na ilmu ini mula-mula ilmu pag-akhirat ilmu pagdunya hadja asa kitawan tibine bang ini kahalagan saudihin tagna tamanan miskin miaan lahat metuuli. Asaw di zaman tagna magkakan dewen kayu hawa sigpit din siya sa dalam Makkah al-Mukarramah. Sumabuha gak ketewahan dewe losak-losakan den hati oel. Gak ketewahan de we losak-losakan den hati oel. Amban miskat geno el ini sumian dahu keteuhan sampai siye tehinang the best oil yang dalam dunia bangga sababan ilmu yene amban teg iskul pag-aji gaidin pagwa yene tamanan tinitianga dalam dunia yene lahat ketuhan itu ili dunia ili nada dalau miaan akhirat ko na tewawalikku silahat pente kueti nuntulanten. Megpepek batu siya sa kekkohapan gadjinen pie. 2,000 atau 500 dalam daerah. Au na niya batu tepepek. Bisan pesaing ge hadjena sa lubu-lubu. Ga niya kelebihan. Pagdek ka engineering pinayaman hadja banghap do ke pepekan betuhin bang tumuun do ke sihet jahanen i meggejme 20,000 bang tinuhut tuhut coba ginadjan 20,000 mian memepek betu ke kohapan egen laha buus usiri 500 kilo pagtek ka engineering
Derawang bubatu tinik nen pinayaman nanti sebang oke tineparan ne balik pintin haja saili batuhin tineparan ne balik I megejeme 40.000 meli 50.000. Ini sabab ilmu ini binon. Ilmu ini binon. Hangkan lewi silamitan nia megkulang maglabi giptuhuran magkat be na megkatan driverin nguntul ne nga tuntul ne napani ngeddo siap ngeddo iya ne siap dan magmetu me satu mekan atau sian hatu si anu tele si domte na niya hadja kinohi sa we magsisiapin elum na jeepne untuk na pen driverin pe pene 250 Ana ngamara iberi, penne. 250. Kilo helun. Sairi. Na penne duman bineranin pengohay kulay. Sa bineranin bang ine dilem ko. Ilmu ini. Na sumabuha si Jamante ko itu kahit pandai manamang si ilmu pendudukan. Masya Allah. Silahat miaan engineer siya sampai gini si gue dalam lahat te basilan tiak ne memeg engineer tu si me lahat kompleto ner pulis te metule si mian silamitan me zaman BPH tu metule bangkam me pedok tu plamitan sedih pesinandalan pedin sinandalan du megtegerugin pege bisaya pe me dalam hospitali kue itu Masya Allah Peno iakan kemun, pulis iakan kemun, manamal educated dalam lahate, yan ilmu pendudukan. Dumandui subene miaan binulan sangan tadi. Sumagua ngisua ke engineer bisan pesa ingge pol maluma nundak pekenang CTGS ne sa luma ne dalam kubur GTGS ne. GTGS ne nasa. Ngesua keu atoni dalam lahat tebelik ne kemon sala Pilipinasin sumagua tamanan pandak ayat dalam Quran inna taina kal kautsar bese masalah megtepengka walab balin tampal walab balin ini sabab tewa kita ayat Allah Taala dalam Quran yang kami lihat ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa 'anil akhirati hum ghafilun. Tahu siapa inna bang kemon perkala peg dunya. Cuma huwa pen Allah wa bil akhirati hum ghafilun atau wa 'anil akhirati hum ghafilun. Mian bantengin perkala iene pag akhirat de liga iene manusia iene. Enggak tahu apa. Getaw ng bahayan, getaw ng sa Quran, miyaan tao mag-ayaw ko ni sinubahat miyaan, Masya Allah, siya ketohan ni kemon parkala pinunay. Naman jari hangkan hep, nansiinin pasik kiti, yene ko subjekte, pinebet siya kuto, yene pekhe. Pagkabisan pa kita magpangadji, asareruan ke importantehan nin pekhe. Yene miyaan, sinalasay tuan guru terembuamean selingkat-lingkat ni soal selesai asa Masya Allah kemoni menunjuki hukuman lu kita gaya pada zaman Rasulullahin mian ingin hep umur dan buah ini tuh hangkan hep we tegamin jihad kemon sahabatin pen Allah Taala wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatum minhum liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Duman pain ne kemon subay gugud si pagbunuan. Pen Allah Taala. Falawla si tafsiran ni si tafsirun pahalla sumabuha ambat niya me kelelahan tumpukan me kelelahan yene magjamaah-jamaah atau magtumpuk-tumpuk
parangajian agama. Ini maksudnya. Lihat waliyunziru qaumahum supaya ketoan were tapahal were yene me sewe de megjihad me pelingan li bang ni siya balik duk siya tapahal li amban yene sukat me kemulasihin amban pegdunyari labi-labinin bang pag-akhirat. Napihun bang ne ko kana ngaji ko me tikad kesinduyahan pongtiniti dalam lahat subay gugud ke mon periata inamahan kita banggai kita me buwa si magsangka nasina siya memetintul aahin bangga ni niya ngaji yen hukuman ini ambane zaman Rasulullahin asal gated paano na kemun tanpa ayat gak pelingan ni kemun gak pelingan ni kemun ilebihan ne si gajwa tabu kepilih mian para ini ngajian hukuman supaya ketuaan ne ini pelingan de bangsa ini pegjiharin dok ge mapati ga bidda dok ge wisan du muslim beglesanu sinemput hadja pege bahasa samian hinane nako ada be mapatag si kite ku itu takare duk tengete takere truk tengete takite truk mata tegene kita inakakahan behe umya andu inegas pe nakun pegnegas saili tinakbiran Allahu Akbar tenang umbanag dalam dunya we saili muslimin saili muslim nabada pun tampal hadithin gak niya makajari ngazab duk ebut bangger dia ada poin Putin, bangger udah poin Putin. Ini sebab, ia ni perkala mian mapatag le. Sebab tahu awalnya ilmu deh, cuma buah gak tentu tahap dia hukuman. Tapi hukuman ini, ben Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bang mabaya Allahin metag kahapan cikau atau akan urungan ne keu kahapan toan ne keu ian yene si pagaham pege Qur'anin bang payaman nu binagan belitel ayat di dalam Qur'an nia ayat pasalan peg iman yene sinalah sewe tauhid sinalah sewe me akidah yene me kinorsan nuete si me jamia usuluddin bahagian cikeruwe ayat ne yene pasalan syariah yene pasalan me hukum na syariahin egen bahagi Quran lu egen syariah kekahan ne egen bahagi Quran syariah kekahan ne ubus si ketelu yene pasalan akhlak, ini pasalan pengadatan, laut dari pasalan muamalah, laut dari pasalan muamalah. Nah ni amban kita, gimana mabaya ngajian hukuman ini, gimana mabaya? Cuma gua, hajja kabayaan te ini doi me pawai, ye mean bang ini mahap me, bui manjari seli, pegeduk kita peg seli uwete. Napihun. Mea tege panghati masyakuran cuma buat megbutitingan anak nin ga ne tapakan ini miaan elanen ke tong lemiut si paglabasan ga ne bisan tepe inu pege masa bisi si pamasahan Quran bisi si pamasahan Quran tumuun happy dia dalam ilmu happy cuma gua gak kita angan-angan wete we ini hinangli bisa kahapan nia waktu nih lalu kita menjadi kalaatan sababan ete hinanten mian sunnatin tinggal wete ini fardu ini kome ibarat hab sabela sabela ubus tahu cimesan taklara magkaat malkinahin us magsartay sa gowek kahatahat tapolodohin motolin na dua ida po motolinin tinuyan ubus tinanding ubus inuntul yan tapolodole tininggalan inuntul markinahin
Nami ambanakal megi sampat. Terbiasamnya. Inuntulun. Tapolodohin bang malkina mungkin keutek tapi tininggalan nu. Bang na dapat coba inuntul tadi heluin malkina le mumeta mungkin neme minta debi ngatat jasa ini oke nih. Lu kewan jate kaya nasi suka tetekan we. Nia amban kita mengibadat cairi. Mengibadat cairi. Umpama magtahajud pagtawag balang subuh manggahap tuli men kinambahayan subuh lisaksiya. Na mengibadat tapi gite komente pina sa agak kita alam we makabangga hukum. Menjadi payaman B zaman Imam Abu Hanifah payaman B antara ini tege panghati duk tege panghati megdulus duk hukuman zaman Imam Abu Hanifah niya anang kyo apor niya anang kyo apor pegsakay sa ili nang kyo apor miyaan wane meke kita miskin makalanggar miskin pag sarak kawen apol tinangkiw niya miyaan najaib imamin rahimahullah ta'ala tinudjud tinila penaway kaya sa ilus nang kaya ubus pagsasakkan pain ne duman kaya kita may kahinang kalaatan ng buwa lusin na pain imamin awe pain ne duman kaya kita may kahinang kahapan sempu pahalaan pain ne awe pain ne ten may nasuan niya petelep bisa aku siyam niya petelep bisa aku siyam na tau happy kinakan happy akka siya payaman bangsa ingi bentuk sempungnya ne me lapis si hukumin penne megtuy benetaran hadis innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba benar dan penna Allah taala suci gay ma bangluman bisa suci naman jari komisi kita lah silahat pinan bisa itu oleh hanaman siabu pegi-peginang ke rumah terasa bisa itu amban ini me pag 5-6 atau me pagganda riba pegetaro kung meggaji guru. Na ibadah tapi bang si peneri ini cuma buat terbuat hukum. Tege panghati siya agak lampis hukuman. Ini buat ni. Lepas ini ibadat memang saya. Padilat hukumanin ini si panghati. Naman jari mian duman aku wasa me mete umana man si hukum lay ngaji kita bitu kemon tandanan hangkan itu tapi itu silahat itu pegi hatu pegang Allah taala ini si ilmu ini wal iliaban me dia merhati saya ini baca umete gay periam na pegi sinukut kita isab ini si kinete ohanteli bangi peguate naman jari hangkan dembua amban me yene saki estudiante si me lahatte luman aja si me lahatte atau si me antag-antag nih yene paten si me subjek hadis paten si me subjek tafsir paten si me subjek nahu ubus pagtawid si me subjek fikih magmanatad gay ni paten pegi masa gero malabuno man isa ili me pong tinaiku me meteto ako kalasan asal importante ten pikihin mana-mana. Kau ni may sinubahat niyan. Bang nang bahayang tao na kita. Bang may maghaji tao na kita. Sa piyadya may maghaji ha may Baitullahil Haram. Tekalu latag game pinya may ruang-ruang si Fatima pinain ruang. Ugus tekalu niya me tinohan jam mian kawahin mian minahin mian uhud us tambay-tambay hanjana ta hotel pagtabot kaplahat mutus dinar haji ngama banggay na rin na pahaji ngama banggay na haji bugana kasahi-sahi ini haji na sabab tetinggal kunin ini asbab nen ini kekulang si may hukuman ek ka ng bahayang tao ng bahayang sumagawa ko na miyaan pininte miyaan niya may ng bahayang dendangan ni gibisan magpatiha
niya ng bahayang mismo si Jamia PL ne teng konter ko bang peruko ni imamin talape peruko ni saili peturo ni niya man may kite saili bang peruko ni imamin hawak pengelupuk te imam ni kita gay maka masbuk darakat peruko ni andap nagay sahi sambayang ni bang der ke umasik dalam takbiratul ihram nagtukew pasik takbiratul ruku saili kasaili ini sabab ubus pinain magsasambahan awet ng bayan sa niya waktu gay sa sambayan din sababan kikulang yene si hukuman ini si hukuman ini naman jadi kuene tesubahatin kuene mi ante bisaratley in kuistir ako lay mukaddima hadja ako lay kuistir mian magtagna hadja dukoy na piniinin umulim buwaro laya sa megkeswa dukamin megkeswa mian yene megkepeksuy-suy dukamin menjadi gini me tapataha ku himuwan ko rahu insyaallah mungkin sakit yung pataha bang ara-ara expert na way kitablay pag asal subay binasa gay kita lupa sa magpasa apa-apa pito narahad daga bidda ubus binuhap rumah binuhap basilan tinahin siya ano tekele ko siya mansalahan menjadi bahasa tebirahu insyaallah bang ara-ara gay mian kaya dalam pikiranku ku itu lay ko isterior subjek bisi hadisin fikhi ko isterior fikhi tuan mian cewek insyaallah makajari pagi dua episode pindah-pindah saya kuliah bangkai fikhi bangkai nate tafsir sini kita tafsir na ko ise basa-basa di dalam ko kuliah tafsir ni kita birahu pagi yuru fikhin mian pente sa hadis nale mararahin ni si kita biyan pikir malengkan isab bang upamanen asal subay mian pek subjek ku si kami na ugaga me tek kita us gene kita metara daat ku ini kita tuas ini manamalan ku pangkal lebih manamalan duk bihaw gene si me pamayam na aku tu tepe nuhut tanja ini pinaingbil buku tabadja bang GTS ku na asal sambatnya dari kami miaan hangkan kung ngiyap kumetad na asal gitu ke miaan lagi ya kita belum misara ke ini alai nyebut balwe oras naglibot-libot sambat pon peksa kay sa ili jumu naglibot-libot penek kamat ke imam target ke suwa astagfirullah alaihi kamat ke bilang target ke suwa astagfirullah alaihi mampu itu na puasa mani bang niya itu bicara miaan laat metohin kita tuh mag-anak mag-ayat bang upamanya itu bicara miaan tumuun na taufik ya man Allah Ta'ala lebih maksud TV mapakalehi na imut-imut tabi minagdagan maiku sikaam silapal pagkira di dunia akhirat wa iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.